pozdrav ljudi, dobrodošli na kriptoentuzijaste. Danas govorimo o naprednoj analizi tokova kapitala, ETF, treasury, whale wallets i CEX-ovi. Kada je riječ o kripto tržištu, često čujemo o fluktuacijama cijena i reakcijama malih investitora. Međutim, ono što zaista oblikuje cijenu i pokreće tržište su institucionalni tokovi kapitala. Za razliku od retail investitora koji često reagiraju na promjene cijena, veliki institucionalni kapital je taj koji zapravo kreira te trendove. Razmislite o ulasku velikih ETF fondova koji donose ogroman kapital ili o kretanjima unutar whale wallets, novčanika s ogromnim količinama kriptovaluta. Tu su i veliki mjenjački centri, odnosno CEX-ovi, te treasury odjeli velikih kompanija koji drže značajne iznose. Svi ovi akteri svojim potezima, odnosno tokovima kapitala, postaju ključna referentna točka za razumijevanje kuda se tržište kreće. Zato je napredna analiza ovih tokova, od ETF-ova i treasuryja do whale novčanika i CEX-ova, fundamentalna za svakoga tko želi dublje razumjeti dinamiku kripto svijeta.